Ovako se to radi u državi Srbiji. Šut se iznosi i sipa gde kome volja. Još će biti, pošto tamo kolica stoje, pripremljena da se još naspe tuda. I to sve čine službenici ove države, dakle oni koji službuju u državi, u državnom preduzeću koje se u ovom slučaju zove Srbija voz ili kako se zove, Železnice Srbije. I to su osobe koje su nekada pre ne znam kojih godina, 60-ih, 70-ih, izbegle, dakle, nastanile se iz Južne Republike, dakle sa Kosova i Metohije. Tu su došle i uvek i oni i odozdo, dakle taj naraštaj koji misli da mu je sve dozvoljeno. Taj narod, hoću reći ne naraštaj, ali narod koji se rađa na području Kosova i Metohije, on misli da ima sva prava, da je on nešto uzvišenije od nekog drugog naroda i da može da, evo, radi šta mu je volja.